Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lana waktu ada banyak. Guys, lagi makan banyak. Lagi makan. Makan apa? Ikan sama sayur. Mama, wih mamam, wih mamam, Nasi goreng mau nggak? Oh, enggak. Cuma brokoli. Enak tuh. Semuanya ya. Kan. Makan dulu. Habisin, Mang. Boleh, makan dulu. Ikannya yang banyak. Langsung anak suka ya. Lagi di emam, lagi disuapin.